nuvuga ko utabyumva ntabwo tuguseka, ntabwo ari wowe wenyine. Ubundi General Neva bigenza ati, bamwe bati uyu mugabo uhora mu byendi utamenya ibyo ari byo atajya akunda kwambara karavati, abandi bati ni umugabo ukunda kurya, abandi bati reka avuga amagambo atari meza cyangwa se ntabwo yifata nk'umunyacyubahiro, abandi bati perezida ujya guhinga, abandi bati ntatinya no kujya kwimba ubutare. Ibyo reka tubyihorere. Ariko bigenda gute kugira ngo yigarurire umutima y'Abashinwa, yigarurire imitima y'Abanyamerika, imitima y'Abarusiya, imitima y'abo mu bihugu biri byageze ku rwego rwo hejuru mu iterambere? Wenda ibya Afurika tuwe tubyihoreye. Bigenda gute kugira ngo General Neva avyigarurire? Nk'ubu Uburundi bumaze gukurura Ubushinwa ku rwego rwo hejuru. Nimba ivuga gutyo amagambo yanjye nagashobora kubyanzo cyangwa se kwivuga neza ngo busumvikane. Aho Ubushinwa bwiyemeje gushora imari ikomeye cyane muri kino gihugu cy'u Burundi. Ni ishoramari bagomba gushyamo agatubutse amadolari amamiliyari agiye gushyirwa mu gihugu cy'u Burundi, azanwe n'igihugu cy'Ubushinwa n'amakampani yo mu Bushinwa mu bikorwa bitandukanye. Ahangaha nituwe na diplomasi ndetse n'uburyo bukomeye cyane bw'umunyapolitike w'igihangage ushobora gukurura Ubushinwa, igihugu gifata nk'icy'ingenzi ku isi n'ijyanye n'iterambere n'ibikorwa remezo, kikemera kuza gukorana nawe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Taza kurebera hamwe n'iki Ubushinwa n'Uburundi bapanze gukorana nyuma yuko Evariste Ndayishimiye yakiriye umuyobozi uhagarariye Ubushinwa mu gihugu cy'u Burundi. Sibyo gusa, ariko amabuye y'agaciro y'u Burundi urushoro rwabo Abarundi babonye ugiye kuza kuyimba none mu buryo bwa gihanga, bwabanje gucukurwa nk'uko mubibona aho ngaho hakoreshejwe amasuka n'amapiki n'ibitiyo n'imitarimba. Wagiye gutangira gucukura ubu butari hifashishijwe imashini za rutura. Amakontineri 28 azanye ibyuma biremereye agiye guhaguruka mu gihugu cy'Ubushinwa, aza mu gihugu cy'u Burundi, yuzuyemo ibyuma bigomba guteranyizwa mu gihugu cy'u Burundi, bigomba gutangira kwimba ubutare nyirizina kuri n'ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Uko uhisuhigima nanjye niko nahigimye nkibyumva. Amakontineri 28 wacha bragasha agiye kuza mu gihugu cy'u Burundi. Yego ngize ni 28, kandi ntabwo ari yo yonyine agomba kuza, ahubwo ayo ngayo nayibanze kwa kundi bakora sample, bakubaka ibikoresho bya mbere by'ibanze ngo batangire gucukura. Uburundi bwateguye site 28 zo gutangira gucukura amabuye y'agaciro. Nzi ibihugu byinshi bidafite izo site zimwe mu y'agaciro, wenda na Gasegereti. Ariko Burundi izo site si zose, ahubwo ni zimwe z'ingenzi bagiye gutangira gukoreraho bucukuza amabuye y'agaciro, nako zimwe zatangiye no gukora namwe mabuye y'agaciro bayajyanye hanze. Usibye ko Burundi bwabonye ko ngo butari kunguka uburyo bukwiriye, ari nabo bari gutereta iki gihugu cy'Ubushinwa, ariko bakanateta Leta zimwe za Amerika ko babafasha mu gihe kitenze imyaka 3 bakaba barabonye uruganda rutunganya amabuye y'ubwoko butandukanye akoherezwa hanze yarongerewe agaciro. Akohereza ibuye nk'ibuye, bakohereza ibyuma biva muri ayo mabuye. Uzi zahabu bakohereza kari agatafari ka zahabu, uzi koruta bakohereza ya mabuye ameze kwa kundi nyine aba yanyujijwe mu ruganda nyine yabanje gushongeshwa akavanwamo icyuma kigomba koherezwa ku isoko mpuzamahanga. Ngaho ndebera bavuye mu mabuye y'agaciro baje mu buhinzi. Ikawa ndundi cyangwa se ikawa yo mu Burundi ngo Abashinwa bayikunze ku rwego rwo hejuru. Ambasaderi w'Ubushinwa mu Burundi yasabye Abarundi ko guhinga cyangwa se kwimbura ikawa nyinshi igomba kujyanwa ku isoko mpuzamahanga, by'umwihariko mu gihugu cy'Ubushinwa, ngo kawa yabiryoshye kubi. Kawa y'u Burundi ngo niyo igezweho cyane mu gihugu cy'Ubushinwa. Kubw'ibyo Abashinwa bari gusaba ko Uburundi bwashyiramwo imbaraga bakanoza nyinshi. Ubundi muri Afurika tuzi ibihugu bikora kawa nyinshi, Ethiopia iza mu Zambire, Rwanda n'ibindi. Ariko Burundi nk'uko Ubushinwa bwabivuze ngo kawa iraba ihiga izindi zose bakira, byaba ari impamo cyangwa n'amareshya mugeni. Reka byose nubikubwire. Atari ibyo gusa, Abashinwa abangaba nkubwira ngo yemeje gufasha igihugu cy'u Burundi nanone kubaka imiyoboro y'imiyaga nkuba ndetse n'ingomero z'imiyaga nkuba, ndavuga imirama y'amashanyarazi, kugira ngo bafashe iki gihugu mu kurangura ibikorwa nyine bijyanye n'ibizi nganda n'ibindi bijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho, imodoka z'amashanyarazi n'ibindi. Ni umuyaga nkuba bagiye gukora cyane cyangwa se bagiye gukwirakwiza mu gihugu, uziyongeramo umuyaga nkuba uzatangwa n'imbaraga za uranium cyangwa se nucleaire ijye gutangirwa gucukurwa nk'Abarusiya mu gihugu cy'u Burundi. Waretse byose nkabijyamo mereka kamwe ku kandi nkakubwira byose uko bizakabaye. Nikomeje gutangaza benshi, uravuze uti nabyangane, nanjye nakwangane kubikubwira. Ngo ayikaze mutujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Terera hamwe iri kuvugwa muri kino gihugu cy'u Burundi, uriye ikomeje gutera imbere n'uryo Abarundi bagiye guhinduka ngo ba boss, abasirimu bavuye kuba igihugu gikenye gitindahaye bagahinduka igihugu gikize. Ndabaye kazi.
ndi umungu wa Kamanzi w'Uruwande, ikaze. Reka nanjye nshinga agatebe maze ubundi nze nkuganirize ayo makuru ajyanye n'igihugu cy'u Burundi ikomeje kuvugwa. Nibyo igihugu cy'u Burundi cyabonye ambasaderi mushya uhagarariye igihugu cy'Ubushinwa muri iki gihugu wazanye Perezida Evariste Ndayishimiye impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye mu gihugu cy'u Burundi. Ibi nta hantu na hamwe bitaba, ntabwo wavuga ko ari agashya, ariko n'agashya ni akahe? Agashya ni ubufatanye bwongeye kubakwa hagati y'ibihugu zombi, igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'Ubushinwa, aho bemeye ko ishoramari ry'Abashinwa rigomba kuba ryinshi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni ishoramari rigomba kuba ri mu byerekezo cyangwa se muri segiteri enye zikurikira: ishoramari mu burezi, ishoramari mu rubyiruko, ubwo rubyiruko cyane cyane mu gukora art cyangwa se kwihangira imirimo, imyuga, hakabamo ndetse guhanga no gutera cyangwa se gufata kinga n'igihugu cy'u Burundi mu bijyanye n'ubutare. Ikindi ni mu bijyanye n'ingufu. Ibyo byiciro uko ari bine nibyo by'ingenzi cyane Abashinwa berekeje amaboko cyangwa se baje gufatanya n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo u Burundi bukomeze kubona ko gufatanya n'igihugu cy'Ubushinwa ari ingenzi cyane. Ibyo byiciro byose ntabwo turaza kubyinjiramo ngo uteke kamwe ku kandi bazashoramo imari ingana gute, bazafatanya gute. Turafata ibice bibiri gusa: ubutare ndetse n'ingufu. Ari nabyo bikomeje kuvugwaho cyane, ubufatanye bw'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe watangarije abaturage b'igihugu cye yuko kugira ngo umuntu atere imbere bimusaba kugira umutahe cyangwa se bimusaba kugira capital ajyana ku isoko kugira ngo abone inyungu, urwunguko. Rero ngo Abarundi bagomba gushaka capital ituma bava mu bukene bagahita bayijyana ku isoko nabo bakabona ibyo bakeneye. Mu gushakisha capital cyangwa se umutahe, basanze igihugu cyabo gifite itunga riremereye Imana yabahaye, ibyanatumye iki gihugu cye akita Edeni, ndetse kugeza ku rwego avuga ko Adamu na Eva baremwe mu Burundi kuko ari Edeni yariri, ndetse na Nowa abazo inkuge cyangwa se bwa bwato yabayizirije mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo si tugiyeho kumugisha impaka cyangwa se kubyemeza, ahubwo yashingiraga cyane cyane kuko igihugu cy'u Burundi gitunze buri kimwe cyose amahanga akeneye, kuva kuri Koruta kugeza kuri Gasegereti, ubwo amabuye y'agaciro yose mo hagati na yayandi 3T yose mu gihugu cy'u Burundi arimo. Namabuye akenewe cyane kuri uyu munsi ku isoko mpuzamahanga na cyane cyane muri inkubiri y'inganda na technology, aho ari gukorwa ibikorwa biremereye cyane cyane bijyanye na za artificial intelligence, ariko n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho, smartphone, imodoka zikoresha amashanyarazi, mudasobwa n'ibindi. Urebye rero urabona ko u Burundi bumaze kumenyesha ibyo bihugu yuko bufite ibyo bukeneye. Ibihugu bikeneye cyane cyane amabuye y'agaciro kurusha ibindi ni Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo. Bahise babona neza ko mu Burundi hariyo deal bajyayo gufata kimwe n'igihugu cy'u Burundi. Icyo gihe babimenye kandi igihugu cy'u Burundi baragihejeje kiri muri isolation, baragifatiye ibihano bitewe na za mvururu zabaye mu mwaka wa 2015. Nkiyagatera iby'ibihano bahise biterera mu bigori, ndavuga mu gishanga hepfo yongi mu barataba, bitabyirengagiza bati wahana umukirute, nta mukiro ubyina nabi, niyo yabyinye nabi babyita guhamiriza nk'intore. Rero Evariste Ndayishimiye igihugu cye isabona ko ari imari ishyushye gukorana nawe arikabanza yabashyiraho amananiza avuga yuko nabyo kuzana igitugu ku gihugu cy'u Burundi ngo bashaka kuvuga ko bagiye kugikorotimiza cyangwa se gufata umutungo w'igihugu cy'u Burundi bumve ko bagiye kugenza uko babishaka. Avuga ko ibyo bidashoboka bidanakunda bitewe nuko babonye ari nk'impano y'Imana ibahaye, bakwiriye kuyitaho maze gateza imbere Abarundi. Mvugo Evariste Ndayishimiye yavuze ko nta company y'abanyamahanga igomba kuza ngicukure ngo nirangize bagenere, ateguza abanyamategeko gushinga amategeko, gushyira amategeko agena ikoreshwa ry'umutungo w'u Burundi ndetse n'uburyo ubutari bucukuye bugomba kungukira u Burundi mbere na mbere. Ikintu cya mbere Evariste Ndayishimiye yakoze ndetse abanyamahanga bamwe na bamwe bikabarya mu bwonko n'ibijyanye no kugura umutungo utimukanwa w'igihugu cy'u Burundi. Uri umunyamahanga kugura ubutaka mu gihugu cy'u Burundi ntabwo bizemewe. Bisaba kugira ngo ube warangije kuvugana na leta, kandi leta ikubwire uyibwire ibyo ugiye gukora ku butaka ndetse ikubwire ibyo ugomba kwishyura. Ubwo n'ubutaka nyirizina wenda
kugiye ushaka kuhakorera indi deal. Ariko ayo mategeko bayashyizeho bitewe n'uko ngo abantu bazaga kugura ubutaka, bamara kugura ubutaka bakabugubaka bakabuzitira, ubundi ugatangira bagacukura ubutare buri munsi y'ubwo butaka bakajya bajyana ku isoko mpuzamahanga. Uburundi bwo bugahomba buzi ngo bwakodesheje ubutaka cyangwa se bwagurisha ubutaka abantu, nyamara ubutare buri munsi y'ubutaka ntibazamenye iyo bwerekeza. Izo no ku rwego bamwe mu bayobozi b'u Burundi batangiye gufata iyo mico. Ndayishimiye rero ku butegetsi bwe yavuze ko ibyo ngibyo bidakomba kwemerwa kandi bitemewe, uwo bizagaragara azabihanirwa. Ubwo icyo barakivivuye. Icya kabiri nuko amategeko y'u Burundi yemeza ko umuntu wese ugiye gucukura ubutare bw'igihugu cy'u Burundi agomba kugaragaza umusaruro w'ubwo yacukuye, icyo yabutakajeho, hanyuma ubutare cyangwa se amabuye y'agaciro akagurishwa mu izina ry'u Burundi. Uburundi akaribwo bugenera ya kampani yacukuye ibyo batakajemo, ndetse ubwo nyine bakabibaha biturutse muri wa musaruro. Icya kabiri hanyuma bakagabana inyungu iturutse muri bwa butare. Apana vanga amasezerano ngo tugiye kubaha miliyoni 50 ducukura umwaka. Oya, mucukure mujyane ku isoko muzane dupasure. Ibyo nibyo Evariste Ndayishimiye yavuze ko biri fair kuruta kuza kuhendesha ubwenge udufaranga igihugu cy'u Burundi. Aya masezerano nta gihugu na kimwe ku isi apfa kubona kiyafite mu bijyanye n'ubutare ameze gutyo. Ibihugu byinshi uziko bacukura amabuye y'agaciro, ibigo cyane cyane byo mu burengerazuba bw'isi bacukura kubwo amafaranga baratanze mu gihe runaka, igihembwe cy'amezi 3, 6 cyangwa se umwaka. Bakagwa amafaranga ushobora kumva ko ari menshi, ariko bazi neza ko muri amafaranga baguhaye nimba wenda tubwara y'umwaka ariko baguhaye miliyoni 100 z'amadolari, ni ifaranga byinshi cyane. Ariko bazi neza ko mu gihe kitarenze ibyumweru 3 cyangwa se ukwezi kumwe ubutare bazamaze gucukura bakoresha imashini zabo n'abakozi bazamaze kugera kuri ayo mafaranga ndetse n'inyungu ziyarenze, bagasikara basarura ubutaka bwawe ngo baguhaye amafaranga. Ndayishimiye ati ibyo ntabwo byakunda. Mucukure muzane dupime twohereze hanze, ikivuyemo dugabane, cyangwa se mucukure muzane mutubwire ngo avuyemo ingana gutya tubara agaciro kazo, hanyuma mwebwe mutwishyure mo ushaka kujya kwikoresha iwanyu. Uko niko Ndayishimiye we gahunda ze zimeze. Ibi rero bamwe mu banyapolitike bita mu incabwe mu Burundi bavuze ko ari igitekerezo gihambaye Ndayishimiye yazanye, nubwo harimo bamwe bavanwa amata ku munwa bari bafite ibirombe zabo bagomba kuvanamwo itunga bakajyana ku isoko mpuzamahanga. Icya kabiri ngo ni icya gatatu Evariste Ndayishimiye yakoze cyanatumye Leta Zunze za Amerika nazo ziza kuvuga ko zaza gufatanya n'igihugu cy'u Burundi mu cukuzwa mu y'agaciro nibijyanye n'uburyo bwo korera ahabona, ariko hakaba ariho n'umutekano urambye. Buriya tinakubwira ngo Burundi maze kwinjiza mu gihugu cyabo ebarirwa muri miliyari 2 z'amadolari by'ikoresho bya gisirikari. Ntuzatereje ngo hakane amafaranga Burundi bwayakura he? Uburundi ukuntu buri sigaye burakora muri iyi minsi yo kuzana ikoresho bya gisirikare mu kurinda igihugu cyabo, ntago bajyana ku isoko amafaranga ngo bagure ngo bahahe, reka nabwo bakoresha amasezerano. Hari uburyo bagenda mu gihugu runaka gifite ibyo bikoresho bakeneye, bakajyana deal y'amabuye y'agaciro bazahabwa, hanyuma barangiza bamara kuvugana uburyo amabuye y'agaciro bazatanga, abo bakabahereza rero by'abikoresho bakeneye bakabizana. Ubona abasezerano nk'aya twituyaze muri Kongo, gusa muri Kongo bitandukanye no mu Burundi. Muri Kongo batanga ibirombe batanga ibirombe, hanyuma ibirombe bakaza kwicukuramo. Uburundi bwese ko bikora, oya ushaka ikirombe mujyana amasezerano ku ruhande, ubwo mukabara bizindi mubahaye bakabyandika ku ruhande, mukazacukura bakajya babishyura bitewe n'ubugabane bwabo kubona kuri bwa butari mwacukuye. Hanyuma ubwo nyine icyo mwabahaye cyamara kuvamo mugakomeza kurana deal rero bisanzwe. Apana vanga ikirombe kibaye cyanyu by'imyaka runaka. Ibyo ngibyo Burundi ntabwo bikora. Inyuma cy'u Burundi bamwe bavuga ko burusha ibindi bihugu. Buriya nimba ari ikintu cya mbere Amerika ishaka ibikunda nubwo mubona ngo iteze intambara, ikunda ahantu hari amahoro, kuko ngo ibizi neza ko mbe naho ngaho ari shobora kugenda ikungukira kurusha ahandi hariho hose. Ibyo reka tubiveho. Ubwo urumva ko ubutari bw'igihugu cy'u Burundi bugiye gutakinga gukoreshwa. Hanyuma ibikoresho by'inganda zimba ubutare bitutse mu gihugu cy'Ubushinwa byagurukije ku cyambu cya mu Bushinwa, ubigiye kuzazanwa mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se bigiye kuza mu gihugu cy'u Burundi bitangire ibyo bikoresho nyine bitangire guteranyirizwa mu gihugu cy'u Burundi bikoreshwe mu kwimba ubwo butare. Ari nabwo Burundi bwizeye ko bizahita bitangira gutanga umusaruro, noneho bakajya bacukura ubutare bwinshi bajyana ku isoko mpuzamahanga mu gihe gitoya, mu gihe amaze igihe kinini bisa nkaho
ivyo ngibyo byo kwimba ubutare birimo gutinda, ahangara bari kwifuza yuko zakihutishwa. Iki nicyo kintu cy'ingenzi ryo kizava muri ubu butare bagiye gutangira gucukura muri ubwo buryo. Bavuga ko ari intambwe ishimishe cyane. Nimitegereza aho ngaho, abo ni abahinzi ba kawa bayisaruye. Ahangaha ni mu buryo bukomeye, reka tuvuge ngo ni uburyo Uburundi nabwo ngo buri mu ntumbero yo kuzagera ku musaruro ukomeye cyane wa kawa. Aho abarundi ngo kawa yabo yarangije kuba inziza cyane ku isoko ry'Ubushinwa. Na ambasaderi w'igihugu cy'Ubushinwa babwiye igihugu cy'u Burundi ko kawa yabo ikunzwe cyane ku isoko ahubwo iba nkeya. Babasaba ko bakura nkuko abanyethiopia bakora gagira kawa nyinshi n'ibindi bihugu, maze kawa yabo ikaba nyinshi ku isoko ry'igihugu cy'Ubushinwa kuko ikunzwe cyane. Ibi byateye moteri abahinzi bo mu Burundi ndetse na mise ishinzwe agataka mu Burundi cyangwa ishinzwe ubuhinzi bategura ahantu hagari bagiye gutunganyiriza icyo twakita kawa yo kujyana ku isoko mpuzamahanga ngo abarundi bungukire muri iri soko ryo mu gihugu cy'Ubushinwa kuri kawa. Batazakubeshya ngo igihugu kizwa n'amabuye y'agaciro gusa cyangwa se yenda inganda zabo. Urwego rw'ubuhinzi ni rumwe mu rwinjiriza agatubutse ibihugu. Nk'ubwo wakubwira avoka amafaranga yinjiriza u Rwanda mu mwaka ushize, wahita umenya neza agaciro k'ubuhinzi. Numva ndayishimiye avuga ngo abantu batera avoka mbere yuko umusekuza abanze bibaze bundi avoka bavuga ati nk'ibiki, maze uriba bitanga ku isoko ugiye kuyigura wibaze ngo igeze nko mu bihugu zaba barabigura ngahe. Ubuhinzi burunguka sana, urabisetse ariko niko kuri. Rero ndayishimiye ngo bitewe no kuba ikawa ye yari yitwaye neza ku isoko mpuzamahanga, ingo bashaka kugira ngo nyine mu Bushinwa iyo kawa igurwe cyane, ari mpamvu bagomba gutanga nyinshi. Birumvikana ko Abashinwa bafashirira abarundi cyane cyane babandi bo hasi, batari abategetsi batafite ibifaranga byinshi, kuba nabo bakunguka bungukiye mu fatanye bw'igihugu cy'u Burundi n'Ubushinwa. Buryo muhinzi wo hasi yatangiye kunguka, igihugu cyo cyatangiye gutera imbere. Nyuma ivyo nabyo gaherekezwa n'uru rwego rurimereye, aho nanone bagiye gufatanya mu bijyanye no kubaka ingomero z'umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba cyangwa se amashanyarazi kuri uyu nguyu ni umuyaga nkuba ukenewe cyane kagego rutangaze. Hanyuma uyu muyaga nkuba uzakoreshwa mu bikorwa bitandukanye. Birumvikana izo mashini bagiye kuzana zo kwimba ubutare zikeneye umuyaga nkuba, atari wo gusa Uburundi nabwo buri mu nkubiri nk'ibindi bihugu byose, aho bari muri gahunda yo gushaka kugera nyine kuri imbaraga zitangiza imodoka zikoresha amashanyarazi n'ibindi bikorwa remezo byinshi. Bakeneye rero umuriro w'amashanyarazi mwinshi. Abashinwa bazoreye cyane cyane mu gukora ingomero n'imiyoboro y'amashanyarazi ku buryo bwihuse, ku buryo ngo nkuko bari basanzwe bamwe amakampani abiri ari mu gihugu cy'u Burundi afasha igihugu cy'u Burundi gukwirakwiza amashanyarazi, ngo bagiye kongerayo abandi, na cyane cyane ko Bujumbura bifuza kuyigira nshyashya ndetse n'ishushanyo mbonera cyayo bari kugitegura n'ikibuga cy'indege cya Mikoyo Ndadaye Airport bari mu mavugurura yacyo kugira ngo Bujumbura ibe umujyi uteye imbere cyane ku rwego rudasanzwe. Bumvishe Evariste Ndayishimiye ubwe avyivugira ko bagiye gutangira kubaka n'inzu ndende mu gihugu cye ku buryo ngo mu myaka iri imbere tuzaba tugenda mu Burundi Bujumbura ngo turaramye. N'amagambo Evariste Ndayishimiye ubwo yabwiraga abarundi icyo yakwiriye gukora kugira ngo bavane amaboko mu mpuzu bahinduka igihugu gikomeye bizahera ku ndongozi kugeza ku muturage wo hasi. Umva aya magambo ye. Yarusha nabo bavuze ngo bingorane ngo nabari bari ku butegetsi ngo banka kubuvako ngo nabandi bashaka kubushikira. Mugabo byose murumva ko bice bihagarara mubize. Umuganwa rwa Gasore akigwanira kwikukira yavuga ati Uburundi bugaruke ku muzi duskiswe kuba igihugu cy'ubumwe, ariko kubera karangamutima k'abazungu ntibamwemereye baci bamwica kugira habe abantu bafisa ko karangamutima ko kwihariza ubutegetsi bw'abene gihugu. Ibyo byatuzaniye rero mwarabibonye kwabaye uko ushitse ku butegetsi aca arondera ingene atoteza bajya batarahashika kugira ngo ntibahave bamuraba no mu kanwa. Abantu benshi barihenda bakibaza ngo biba byabaye mu Burundi ngo ni kibazo cy'amoko. Sivyo na gatoya. N'ubutegetsi bubi, abarongozi babi. Ubutegetsi burashobora kuba bwiza uko ubutegetsi n'amategeko, mugaba abarongozi baserukira ubutegetsi bw'igihugu bakaba ari bo baba babi. Niko vyatugendeye natwe. Abari ku butegetsi bararaba ati ni bande boshobora kutwagaganya ngaha,
bagaca babagandagura. Muri uvuyo tuva ni kwamvuye kure mu bijanye na politike. None ubu tureze, igihugu kiratekanye, abarundi bari mu mwumvikano, basangira umugambwe badasangira umugambwe, barazi ko basangiye igihugu, basangiye gupfa no gukira, basangiye kazoza. Ngo bisangiye imizi bisangira no kuma. Ubu twaramaze kumenya ko uhomvye umurundi ubuhomvye. Abarundi turi bene mugabo umwe, turi bene Burundi. Naba ndiko ndumviriza ibindi bihugu, je sindumva Abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe muga ntibavuga ngo ni bene Rwanda, ikavuga ngo Abanyarwanda, muga twe tuvuga ngo Abarundi. Nande kuki utavuga ngo Abanyaburundi? Kubera iki utavuga ngo Abanyaburundi tuvuga Abarundi? Byerekana ko twebwe turi ubwoko bumwe bene mugabo umwe. Muze murabe imiryango iri mu Burundi, bavuga ngo Abashubi, Abayengero, bavuga Abajiji, Abanyakarama, Abahima, ntibavuga ngo Abanya. Iyo rero wumvise ngo Abarundi, biravyerekana ko twamuka ku muntu umwe. Burundi dusangiye itongo rimwe. Hariho abavuze ngo turi ubwoko butatu. Narababajije ikibazo n'ubu bataranyishura, kuko naravye aho hakurya muri Kongo, Ababembe bavuga Ikibembe, Abafurero bavuga Igifurero, Abavira bavuga Ikivira. No kuvuga yuko nta bwoko butagira ururimi, nta n'ururimi rutagira ubwoko buruvuga. Hanyuma ngenda muri Tanzania, abaha bavuga Igiha, Abahangaza bavuga Igihangaza, Abacaga bavuga Igicaga. No kuvuga nta rurimi rutagira baruvuga. Hanyuma ncambaza nti none ko muvuze ko hariho ubwoko bw'Abahutu mu Burundi, mwoshobora kumbwira ururimi rw'Igihutu? Ko hariho Abatutsi mu Burundi, hariho ururimi rw'Igitusi. Ubwoko bwose naragiye muri Afrika ahari ubwoko, usanga ubwo bwoko bwifitiye intara yabwo, bafise n'umwami. Aha mu Burundi nararondeye umwami w'Abahutu ndamubura, ndondera umwami w'Abatutsi ndamubura, ndondera umwami w'Abatwa ndamubura. Mugabo tugaca tubona Sebarundi, se umwami w'Abarundi no. None nimuca mwumva dufise igihugu cy'u Burundi, turabarundi, turagira Sebarundi, none tuja kurondera ubundi bwoko amajahi. Nico gituma ndababwira nti ivyashikiye Burundi, Abarundi twese twarahomvye Abarundi. None ko twahomvye Abarundi, tubandanye duhomba Abarundi cyane tubandanye twibakira ntidusubire guhomba. Nukubaka Mugindongozi tera akanyamuneza iyidaho nyanga abantu. Ari umwacinyiza abantu ngo wambonye ngo je urazi condi. Ziga ndongozi zo turiko turagwanya, ziga rizo tugwanya. Mubonye hari abakomya amashi, kubera iki badakomya amashi? Kubera ndabiciye idiri. Ndongozi muzi ko mwatowe cyangwa mwagenywe ngo muje kuvuga ngo urazi condi. Mubimenye ko tuzoca dukeba hibutse. Emwe mubimenye. Ubu dutegereza kujya Abarundi twahindutse twese, n'indongozi n'abene igihugu nabo nyene bateza kumva ko bahindutse, batakiriza ndongozi za kera. Hajya hari uci avuga ko none ndashikiriwe ngo aciye avyugara. Turavyugara nyene. Genda nawe witeze imbere. Indongozi nziza itaga karorero ingene arondera ubuzima bereke n'abandi. None jewe ndakunda gusoma ijambo ry'Imana kuko Uburundi twahaye Imana ikibanza ca mbere.
handitse ngo umuntu adashoboye gutunga umuryango wiwe yoshobora kurongora abandi. Wenyene ntazi kwirondera, ashaka kuba hari ibiturire yivye yorongora abandi gute? Aha rero indongozi muharonkera icigwa. Ubu twinje mu Burundi bundi, si bwa bundi bwa kera. Ubu ni muri demokarasi, abenegihugu bafise uburenganzira bwo gushengeza. Naratomboye hariho umusitanteri amaze gukurwa abenegihugu bamushengeje, yafashe imodoka ya komine akubitamwo imisenyi n'amatafari, hanyuma abenegihugu baramubona baca bakubita ifoto barungikira minisitiri wa interiyeri batira aba yamodoka yacu igenda yigize. Kose kominari yaciye ikorana ikiramukura. Musitanteri wavyumvise? Irya modoka ni y'abenegihugu si gwawe. Ndabwira hajya rero indongozi tumenye ko rutegeza gukira. Hariho undongozi yari umushinga amateka, hanyuma haba umuntu yagize yayisanganya kwibarabara, baca bahagarika nya mushinga amateka ngo abunguruze yunguruze uwo muntu amujane kwa muganga. Aca babwira ngo imodoka yanje si Rusehabaniha. Hanyuma hageze amatora baragiye bavuga bati urya muntu mukamushira kuri liste, twese ducoca dusiba kuja gutora. Ntusubira kukagisha, uri umushinga amateka wase gufasha abenegihugu, ari wewe watowe ngo baserukire. Niyo modoka araho wayikuye mu mushahara baguhaye, ugacuza ngo imodoka yawe si Rusehabaniha. Irya n'abenegihugu bayikuguriye, none bako baguhaye lift kubuguruza rimwe n'ivyo vyo kunanira. Bikumvikana ko mu ntara hari ubutungane, komiseri provincial, ukagaragaza uburyo bwose iwawe ntagira kabi kavugwayo, kugira ngo abantu batekanirwe bumve ko bamerewe neza bace baja mu bikorwa. Hanyuma abashinga amateka rero mu ntara namwe mube koko urwego ruraba iterambere, abenegihugu babatoye ngo mubaserukire, mubarabire, muze muravuga muti gorora ha. Nico gituma dushaka ko abashinga amateka baca bagira komite ijejwe iterambere mu ntara, kugira mugume mukebura mutaka karabuze akakarabuze. Rega naje mu minsi iza nzoza ndabaza abashinga amateka mu ntara, none mwebwe ko mutafashije ko hari hakabuze. Ibyo rero tumenye ko turi mu ntwaro itera ijana igihugu kwiterambere rirama. Dushaka ko 2030 bizoshika umurundi wese ashobora kubona ko n'imiburiburi yifise. Aha rero nico gituma nafashe ingingo yuko rega nafashe isekeza ryo kuzunguruka mu makomine yose twigishanye, makomine yose twigishanye, hanyuma ndenganye buramatara ashasigara akora, musitanteri amanuke mu mazone, urumva buramatari aja mu makomine, naramubwinge nazokora. Twavuze yuko amakomine ni 11 n'imiburiburi, murumva ari komine 11 mu ndwi zibiri ikomine yose aba yayigendeye. Nuvuga ko mu kwezi n'imiburiburi ikomine yari yo si komine zose imwe abamaze kwigendera kabiri buramatari barakubeshe bavuze ko ikomine yose saba komine 11 uzo wagendeye kabiri, ni komine imwe mu kwezi kabiri. Musitanteri nawe amazone weho mondwi utegeza ko wamaze kuzizunguruka zose mundwi, uraba mwarosiki mubuziki gutyo. Iyo abantu bavugana n'indongozi bagira umutima wo kubona iyo baja, mugihe indongozi atazi hari umwe wese afata inzira gwiwe. Hariho ibintu burya iyo ndongozi zitari hagufi, hariho nko bikibazo aho mwari kuryoherwa, nagiye numva abantu bari ko bababwira amajambo atuma mubabara. Nimwiyumvire kuva mu 2020 umuyaga nkuba twari dufise amamegawate 47 mu 2020, ubu dushitse kwijana na 66. Murumva umuyaga nkuba maze kwigwizwa ko
inshuro zirenga 3. Ubu rero bariko bateranya ya miyaga nkuba yose. Regidezo bari babivuze ko amatara azoza aracika kubera bariko barabiteranya. Mugabo hariho ibigabo byaciye bivuga ngo umuyaga nkuba ngurakenye ngo wirigura acika. Ivyo ni vya bigabo bikoreshwa n'amadayimoni. Ngo murabona ngo nk'ubukene bw'umuyaga nkuba. Aho bonezerewe bati ubigira bigende neza, twaturirimba kandi ngo bigira bigende neza. Ariko kanuze. Kubera iki? Hariho abantu barimo abadayimoni batanezerwe babonye abantu bari mu kanyamuneza. Bati none abantu botuntura bigenze gute? Akarondera gusa kubatuntuza. Iyo hari indongozi rero nk'ubu bijya bigabo biriko bivuga kurya, indongozi nayo ikiravuga iti bigira bigende neza, ubu bariko barateranya ijya amabaraje yose kugira ngo umuyaga nkuba ube mwinshi. Mu minsi heze narigeze gutaha bwije mvuye mu nama hanze, hanyuma mbaza guca hejuru y'igisagara ca Bujumbura, sanga hariko haraka hose, caravuga nta ni Bujumbura kwe. Kumbe twebwe wambaye ikirezi ntamenya ko cera. Nabibwiwe n'umumenyesha makuru wo mu gihugu ca Cameroon. Ambwira ngo ibanga ryanyu nirihe kubona igisagara cyanyu caka. Natwe twirirwa turarira. Umbe wewe wonyi wawe umuyaga nkuba wacitse ucawumva ko mu Burundi bwose wacitse. Murazi haje ko ico gituma mudakunda ko abantu twubaka turora hejuru. Ushaka ko twubaka n'ahari ndimiro. Bengo nimwubaka ahantu hose twara turima tuzoja turyiki. Ubu harageze aho twubaka yuduga hejuru. Ndabwira igituma mutabikunda. Umuntu wese iyo ashitse mu bigero abonye afise amahera yo kubaka inzu gwiwe, umenga na kareta kiwagiragire agacashira ko clôture, agashira ko portaye yo kwinjira more moroke ataragura ni moto. Ndabeshe ajya no kwigina gusa, no kwigina muga mu bisanzwe. Nk'ubu mwese abamuvuga muti none ko turiko turubaka mu ndimiro ejo tuzorya iki? Turi kumwe n'indongozi rero tugaca tuba tutumbere twigira inama. Ubu twubake tuja hejuru kugira ngo indimiro zisigara ari nyinshi. Tukigira inama uko nyene. Hari akanezereje mu Marambya naho hari habo bakamukajagali. Utubarabara ndabona ko turiho aho bukera tumaze kugira amakaburimbi cyangwa amapave, turafise aho tuzokubaka tuzocisha. Mugabo hari ahantu hononekaye mwitenga muraja gutemberayo. Ndababwire bane ba mama mushake mu vyumve abanyetenga muri ngaha. Hajya ahantu tutagavye ejo tuzorira turizwa niki. Icambere ahantu hatagira amabarabara mu gisagara, amatara azobashikira gute? Amazi azobashikira gute? Kuko amazi agenda kurikira ibarabara n'amatara kurikira ibarabara. Ico ni cambere. Hari twatubarabara twacocoroni gutya. Aba bandi bose bazokwiba hariya mu gisagara baca birukira mwitenga. Imodoka y'igipolisi shishika itarengana. Hanyuma umuco usanga ibandi vyose bamwitenga. Nimuzorira. Murumviga n'umuntu ashaka kwikwegera umuriro atawuzi. Hajya mwitenga mugerageze muze muraheberanira. Umwe atanga imetero 3 undi 3 mugabo haboneka ibarabara. Ndibuka inyambuye twari kumwe na Honorable Ezekiel mu gishingano turiko turasigurira abantu ko bakwiye gutanga imetero nkeyi ngo habibarabara. Nabajije ikibazo none ko mushaka kubaka ishure mu gishingano, isi mizoza ku mutwe kuva ku matafari gushika mu gishingano, amabuye yibeni zosukanya ku matafari muce muyikorera. Babitegereye yuko ategereza kuba ishure, baciye baza baratanga umwe wese metero 3. Uno munsi ngenda n'imodoka gushika hariya ruguru. Honorable Ezekiel arabizi ico gihe turiko turigisha abantu. None namwe mumenye ko dutegereza kugira amakartier arimwo utubarabara. Burya ndi muhara mumbona naho ndahaca. Ndi muri sport simuhanda haca n'amaguru mwite. Rega je n'igihe mva hariya kwa Muswahili nkamanuka. Caye nkava ku mutsinda ariko ndaduga hariya imatyazo nta ngorane. Rega naha hirya mu Gwenza bahora bambona ndabatemberera burya rero ga hariya ugasamaza ukisi mporanza n'amaguru
reka natembera je ndahabona hose. Nico gituma iyo muri kumwe n'indongozi mugira ubumwe, mugira umunezero, kuko twese dusangira ingorane. Mwebwe ndongozi nka mwakumvise aho kajeje mwakumvise ho kwicara impande y'abenegihugu, mwavyumvise. Sabe mwebwe muri mu mashirahamwe atandukanye, kandi na mwebwe muze murategera iyo muva, aba mu mashengero cyane cyane mu mashengero mubavuga ngo bari mu mashirahamwe yo kugwanya ibiturire hagati y'akazi na muntu, mubamenyesha amakuru, mubimenye ko ari mwebwe mwari kuba muremesha abenegihugu mu mihana iwabo. Nagenda abwire icatumye hariho abari muri ayo mashirahamwe bafise umutima mubi. Burya igihe ubutegetsi bw'igihugu butabaho, hariho abandi bace bigarurira uturere buca mu bwami bwabo, baca bigira ababuranira abenegihugu kubera nta butegetsi bwari buhari. N'uno munsi ntibaramenya ko bwaje, bakuba bigira ababuranira abenegihugu kandi natwe twababuraniye. N'ubu hariho abavyigira. Nababwiye nti oyi ubu uja hamwe ahubwo indongozi n'abenegihugu dusenyere ku mugozi umwe. Amashengero nimwigishe isuku, mwigishe iterambere, mubabwire muti hakuna sadaka bila kazi. Tukavyigisha mu mamoske tuti naho uvuga ngo hariho impere kuzotanga, none uzotaga iyo ukuye hehe utakoze. Reka takwereka ico wokora. Amakoperative abemwo mu mashengero, abo bafise abashirahamwe bose tubone nabico bakora. Hari igihe kimwe abamenyesha amakuru mwebwe ndabakeza, kuko ndababwira rimwe mukumva kabiri. Abamenyesha amakuru ndabigishije yuko ubu bimenyesha amakuru bigiye kubishure abenegihugu bigirako. Mwarabikoze, nimukomera amashyi abamenyesha amakuru. Barabikoze ubu. Ibinyamakuru ntibijejwe kubika. Erega hari igihe watinya kumviza ikinyamakuru kuko wowe uhahamuka. None ubu barigisha. Nk'ubu cya kinyamakuru yatweretse abakora amakaro ngaha mu Burundi, made in Burundi, basya ntuze kwarse bakayisya, bakabumba, babumba utuntu twiza cyane twara tuja kugurira mu Bushinwa. Ntajya nk'umuntu aciye abona ati bwa bundi nahora ndondera ngo amadevize yo kuja kugura ikintu mu Bushinwa kiri ngaha. Ntajya yagize neza cyane. Basigaye bagendera abantu bagatanga amatemwanyaje. Ugasaga umuntu yari umukene, hariho umujene waheruka kwerekana wo mu Bukeye yatanguje ibihumbi 18, yagurishije isake yiwe. Muze murumviriza igitugisha abantu zikinini baga. Yagurishije isake ibihumbi 18, ngo acagura agapaki k'amashu, imbuto z'amashu, acarima amashu, acarimbura, aguma yimbura. None ubu harura amamiliyoni. Nkaho urundi rwaruka rwari rwicara rucarubara ibihumbi 18 biravamo amamiliyoni. Bwa bundi inkoko iravyara inka. Rero abamenyesha amakuru ni sawa. Hari abandi bafise andi mashirahamwe ntabona neza ico bakora. Ndabumva ku maradiyo gusa bariko baranegura gusa. Sindigana bumva bariko baravuga ngo wogira uko. Kunegura gusa ntigera avuga ngo ugize uku. Kandi ndabaravye n'abantu batera ubunebwe. Ubu turakeneye umuntu atuzanira strategy. Gira uku vyoca bikunda.